الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم احفظه من كل البلاء والأسقام والأمراض واجعله من المسلمين الخادمين لوجهك الكريم وخادمين لأوامر هذا الدين يا رب العالمين. Ovo je, mašala, najnoviji stanovnik u ovome kampu ovdje izbjegličkom. Rodio se, dakle, jučer. Mali muslim se zove iz Čečenije. Njegov su roditelj izbjeglica Muhammed. I evo, proučili smo mu ezan ovdje, alhamdulillah, da ga Allah dželešanuhu učini od ispravnih muslimana i da se ako Bog da hajrli odhrani i da nađe ovdje svoju bolju budućnost nego što su možda njegovi roditelji imali iz one zemlje odakle su pobjegli. Takav je život, niko ne zna gdje će se roditi, ni zna gdje će se umrijeti, ali evo mi smo izašli u susret maksimalno ko smo mogli, proučili mu ezan, pomogli ovdje, dakle, nekoliko stvari donijeli. Pomozite i vi ove izbjeglice, nikad ne znate gdje vaša pomoć može dobro doći, pogotovo majke koje znaju šta treba, dakle, majci kada se porodi. Kontaktirajte nas inšala, a mi ćemo dostaviti ovoj majci od svega onoga, dakle, što treba jednom djetetu. Pampasa imamo, alhamdulillah, dovoljno, ali drugih stvari, dakle, ako neko hoće pomoć, neka dođe, može i pogledati, a može i preko nas inšala da ih kontaktira. Evo još jednoga maloga muslima, tako su mu nadli ime. Bismillah. I kihno, evo, alhamdulillah. Maša Allah. Evo, ovdje imamo drugo dijete koje je malo poželilo mamu, ona je bila 3 dana, dakle, u bolnici dok se porodila i poslije toga. Pa eto, pomozite koliko možete, Allah dželešanuhu i vas pomogu. Maša, daćemo ga babi sad njegovom, neka malo pripazi. Evo, ne smije on da uzme. Zato što je mora... Stavit ćemo ga ovdje malo neka spava u njegov krevetac. Bismillahirrahmanirrahim. Svašta sam doživio, ali ovo nisam. Sjedi malo odspavaj. Do podne, inšala, pa ćemo mi doći opet kod tebe. Zahvaljujem se našem bratu Hasanu Hadži Muratoviću koji je bio sebeb da ode po ovu našu sestru iz Čečenije u bolnicu, doveze ovo dijete i evo sad je ono ovdje normalno u Božjim rukama, ali mi ga potpomažemo koliko možemo, pomozite i vi. Allah nam dao svako dobro, drago mi da mi Bosanci koji smo prije 20, dakle, i kusur godina ovako dolazili kao izbjeglice, evo smo sudionici da pomognemo i budemo od pomoći ovim izbjeglicama koji su sada ovdje došli i ova naša porodica, naša, dakle, braća po vjeri iz Čečenije. Evo još jednom maloga muslima, da ga vidimo izbliza, ima on ovdje, dakle, i ovu svoju narukvicu. Vidimo, evo. Evo ga, babo se sjetio, dakle, zove se Makanova Muslim, rođen 26.11. Ima 416 grama i dokačak je 54 cm. Evo, malo vam on maše, da se ako Bog da hajli odhrani.